Mama akwaba wofre me adwoa search him mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo ene nipa yo kase NDC ni oje no enje na oye Muslim e no kire se NPP fo ayo mo ade. NPP fo ayo Muslims ade papa mo achechero mo se ego mo echi. Adenya so mo ato abade Dr. Baumia so onye omo flag bearer. Nede enya do metini apa Dr. Baumia ho akoto aba ma NDC. Omo ye loyal to their party. They are very loyal to their party. But the NPP voye omo ama no omo aye this loyal. Omo ntume nsan woni pa ho akoto aba ma ohoho. Ene eba ne san na yakopon ho anu wo bedi. Nyame ni won ni ni ye. Papa de ne nsama atudwa. Yenti nsama wo de etudwa. And as since I got an for even see that until way a akonya and the man Muslims for Yam because I be NDC Yamini Kurim and the maybe NDC name Mono the NPP me kwanya and I mean baby I met my dog Jaffa this I made the Kokoro Motiwe to my Baumia Fitse Al-Muslim, Al-Muslim. Hadith way hadith kesiye ana hadith sahih hadith. We mo hwenyi was al-Muslim, Al-Muslim. The way there say NPP before to make kremoni e dia ba. Meme to say no. Na me branch executive. Tamale na mashigu. I was born in Tamale and grew up in Tamale. So I know what I'm talking about. There's Omabe, Muslim and Kanawa, Muslim MP Penanzam Tetmaro, so Jeleka to vote Zante, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Fifu Kweti, our General Secretary, NDC, he once said, a Muslim cannot be president in Ghana. But here's the case. NPP, Omode, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia de Abraye. He need be able for this tomorrow. Where? Monsho Kumasi Central Mosque. Muda mwen kan kuram. Wenye president kuram. Monsho Kumasi Central Mosque. Namumbra parain. Oho molidi don munkoshe masalachi any clinic was yamo. Ya come back to Tamarina Ambaria Halusunna for masalachi. The same thing. Intimino incredible for then. Maybe NDC. Yes, maybe NDC. Now so no the MPP mintimim doji. This is a democracy away at the map. Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Nesusuenya the first Muslim president in Ghana. Assalamu alaikum. Nane mame nurse ni so nya ka we ama anyway bra abem we asim ha yete ne Ghana ha yete panyi bia ba amam said the roof back for me fans also yeah we am was in France for DK music am go ba me on me ba nyina Obi abeye panyimu wo krom ha as president and our vice president. Ye o man nie ma bi ho ye de nipa ne photo to so. If you ne ye fi ase. To hwe government of Ghana diaries ra ye. Diary aye de man crofo. President a o te so no ni photo ne bo so. Calendar ye che. Sa nioma ne de e official ye. Ujo mahama obedi president. Say ye do photo bu bi so. Yeah. Me na me nkwa akire o. Me se me bunu ni mi bunu Islamia na ye bomu bunu ahafo no. NDC fo omwe billboard a na esisi abonten. Wo po de
your vice president emisata na wo fa ne nya hwe wanya billboard e wo bunu ni bunu is ni ahafo amfa emisata photo amoso da na ya wo yiri photo na unti you be kono we share billboard na ya one na yiri photo asi bi say na yiri no na ye vice president running mate edu baby no entuma government of Ghana entuma yetwa na yiri photo ne bom edu baby no chocolate Ghana chocolate ayede ko man krofo na yiri photo onukra ne die mo ne yiri photo ne bom abai we atena se ye hia drip material ye hia machines a ye de besiesie yakwan abai we ya na de baaye ni omo ye ya nsa mame na Ministry of Local Government any na atoshi omo de say common fund for so almost 30 years ne breo omo amohu dede Dr. Baumia kura kasafa ho or say there was a multi committee bi and a friend critical rules committee Dr. Baumia na chairman enti omo hyase na omo hihye ni din e na omo de ba parliament yes you do parliament na NDC fo nso we no munya omo anum dwa enti ade na ye na NDC fo no kura nhye dant na sipo amfo mu ani anko ho na nyame nso ne ebeda na se say you are the frefra omo ani nyankopom tiati anifra egu omo so because kanyame ma omo hu say ebetimi aye say ya enko omo tie mu say no omo nipa bone say omo de parliament no say drip machine si dem say rade tie anifra egu omo so nti omo ahu na pa say ye afedi aban atimi akofa ne ma na aba ne ye de aba o ka chen say ya aban sika ya aban sika wo dia na wo ya na wo di wo photo bubo so na e hwan sika enye ya ye sika wo ma papa panyimu a wo di dom anim wo ka chesi ye nkotiti obi poster na refi so wo opposition e ba poster tete a wo betimi aya achen yen dero e ba se ye tuti nkrofo posters ni nkrofo billboard wo krom ha ono joma ha mo betimi aya achen yen NPP for ontimi na wo kwa kacha nkofo so omo wura assemblies no omo nkonkonko yi MPP and parliamentary candidate bi e fa ne so omo nkote omo ye mema omo wura ho no omo nkote ma akoto ma no wo omo kwa akoto ma no e wa assembly ho saa ne yeti krom ha sa obeka ya ne deputy omo deputy general secretary ne fudushidshi wana fifi pandio so ano no whatever it is obegina ha ka kire Ghana for say NDC for ko omo koto aba omo mfa nsekan ho omo fam kotokuro ni we nko mihia no wojo FM nkomo bi usa na me say omo ya mema omo mfa kotokuro no enhia ye wo afenese police station ho woni mo ma ba to omo meto mema no MPP for mema no loyal ladies nkwala nkitinkiti omo ba ne ekura AK47 ne ya de twa wo ho adensen fon no sabi o papa panyimu bie wano ka sempa mani panti a wonam so omo nko no omo nko tete nkrofo process ho poster na IPC na ye ne nkote na wo de beja sen ho afi election yi de me fit last year baby na keti ukai na me baba ya announcement Saudi atemdidie ba ye de be hia wo de ohwa wo de the past almost 6 months ne NDC ni bi o de atemdidie ba no no so nya bi it's almost turning down on it. More patch and some more to show pictures from a dental constituency. Almost Akusia menu people. Akusia posters is almost all.